Biyag di tao. Oh, bakit? Apay akas ta tilangam. Naliday ka nakatugaw diti salas. Ada ka di parigot? Ay, agdaw-dawat nga rod itay ni siya iti kwarta. Taramatin na kano iti pagadalan da. Ngamawan maitid ko. Tawamot kwartak. Masya nakiti anak talakay. Kasta ka di. Katsa di nga rodin ti na. Napan ka din iti pagadalan? Saan? Aday ti silad na. Itay pengagsang sangit. Kaasim ti anak ta. Itid ko langan da iti tangdan ko nga intid ni Nana Maria itay. Tangdan ko nagkali ti basuraan. Ay na, agyaman naklakay. Ay, makaiksamot lang ang anak ta. Ne, si kamot gayam ti masapat ko, mare. Nagsapa kamot kan? Sa dino ngay ti papanam. Ay na, hinawagan na kami ni ma'am ko ni Itay. Agpalaba ka no, iso ang mapanap. Kasta ka di? Kat si Kangay, papanamot, marihuana. Ay na, mapanak ijay balay da kumari mayla, mare. Tangdanan na kano nga agdalos. Gaputa di na masango. Ah, kasta ka di. Alang arod, mapankan, tay nakmatan, mare. Buisit ti kasta nga biyag. Nagmalas mo ten. Ay, apay akas to eh. Ne, lakay. Api nga agong ungot kamot na nagawin. Nabakang iti sugal. Awan na pulos tinabati asweldo. Anya kamot ten lino. Sa dino nga rod itan ti pangalaan ta iti pag-tuition ni Miko. Di ka madanagan. Ipasigurado kan ka mga bakak inton sumarano. Ada papanan niya sugalan ijay daya inton rabi. Anya, inaldawak amapan makitang tangdan. Ngamsi ka, inaldaw kamot amapan makisugsugal. Di ka gadi madanagan ko na. Italangan na bakak. Italang. Masigurado nga ag-triple ti pangabak ko inton sumarano. Anya, Sano akitan nanang? Awan pag-tuition ko. Jak maka-exam jak makabayad iji school. Miko anak ko. No apay ngamin nga itultulok yung amapan makisugsugal ni tatang. Anya nga ita, naisugal na amin na nakwarta tayo. Ay na, di ka madanagan anak ko. Agremedyo ak. Inak pa'y umutang iti kwarta kin ni Mari Elsa. Taisupay laang ti aramatom ije pagadanan. Awan lati aramido na ni tatang no diti agsugal. Ibagayo ngamin kuan amang sapul iti panggadan na. Ay na anak ko, amumot asaan akayat ni tatang mo ti mabibiyangan. Kasta unay apungtot na no palagipak. So kasto iti adda pa nagbiag tayo gapo iti pa nagsugsugal na. Ala, di mon kontraan ti amam. Baybay amlatan anak ko. Bakit? Nangabakag iti 200,000. Inabak ko amin ang kwartada di sugalan. Kasta ka dila kay? Ay na, kamaudyanan na. Makalungaw tayo matan. Kuna, may pasimpak mo to'y balay tayo. Maragsakan ak unay iti dayta lakay. Mabalin mo matan ti agtugtugaw. Oresan ka naman pan makitang tangdan. Dito'y kalangin balay. Amok nga agtultuloy yung ti panagswerte iti sugal. Damag ko na nga baka gayam iti sugal parilino. Una pare, puto na ita. 200,000 ko naman. Nasayat no kasta pare. Nagpamerienda ka nga ro na. Kakaisuna na granata dito tersena. Ay katwa na pare. No pang merienda, pasig abuti kwartak. Una ikan pare. Kinapudno na or-orayak lang ni bakat ko tamapan kami ji-ili kahit. Ha? Mapan kami man nag-purchase iti simento kan darat. Kailan do? Tay patarimaan mi ti balay mi. Nasayat no kasta pare. Ay mo na pare. Makabalik kami matan iti concrete ama ko na. Iswan, no syakti si ka. Isarding mo ti panakikon construction mo. Kaano ka pa bumaknang iti dayta? Anya? Naimbag ti sugal. Ta easy money ako nada. Unay matan ni Parilino. Ha? Ni, apay lakay. Ay, nangabaklay ti sugal. Ngamkas dyan ti pa nagsasauna. Kabalan na pa yan ti magpabayan ni ti tao. Anya?
Oh, siya anak. Apay akas tati lang managawid. Ada parekot mo? Pinabainan ni Miko iti pagadalan, tatang. Anya? Imbaga na kanayon kano aday titikawis ko. Sana kano agsuksukat. Anya? Imbaga na tikasta. Ay unay mo tenday jay nga anak ni Marijuana. Nakunana pa'y amamirmiraot tayo kano. Ah, Kasta una ya pa nang ibabain na kanya kitay. ala, bayamon anak ko. Da kami ti makaamo ang makisarita. Bayan yun, tatang. Ang mga no isuladay tati saan nyo apag kikinaawatan. Ne, si kamat gaya, mare. Anya tigagaram, tay may ka? Kwa, imayak ta kayat ka makasarita, Mare. Makasangsangit nga ni siya ang anak ko ang naggapoy di pagadalan ni di kalman. Ta, kasta unay ka na pa nang ibabain ni Miko kan kuana. Kat, putnumat nga mintimbaga ti anak ko. Ha? Imbaga kano ni Miko, ang mamirmiraot kayo lang. Kat, putnumat. Apay nga yakasta kamutan, Mare. Idi saan pa'y arimang ay tibiyagyo? Saan kayo matakasta? Ay na, mare. No marigrigat kami idi laang dayjay. Saan itan? Oh, kita man, nakapabalay kami. Apay, di kay kadi makadlaw, ada kayo laangan tinaidumduma dito barangay tayo. Iso asana rumba nga agsakit tinakam yo. Gapo iti imbaga ni Miko nga anak ko. Gapo tapod numat. Anya? Oh, sigamat nga ti masapat ko, Elsa. Sa di ti papanam, nasapa ka? Kwa, pare. Mapanak man makitang dan ija yan datatakarding. Agpamula ngamin ita itinatang ija bangkagda. Kasta ka di. Sikat ay ayabanda. Gaputasan dan ang maayaban ti asawak. Awa na. Noy naldawlatan nga di bangkag tayan mo. Ha? Gumisit ka siya, pare. Kaya may isa, lumaad ka pa. Ayos lang, pare. Tinapatag. Legal at trabaho ti pagtataudan ti kankanan mi. Saan nga illegal? Anya? Ah, ti ko namkit di ako. Agpatingga kay lang iti kasta panggidan. Ti makitang-tangdan. Ani, madinsamot tan ti ibagbagam, pare. Saan da kami kumamot nga uyawan na kasta, ha? Gaputa kastoy lang ti trabaho mi. Kastoy mo ti trabaho iti kalabas, ah. Idi. Ang masanitan. Gaputa doon ti kwartami. Ay, unay mo tandagi dyan nga agasawa. Nagdakkel ti nagbaliwan da manipod rimang ay ti biyag dalakay. Talaga kasta ti biyag bakit? Tinapatag. Uray niya pa iti sasawanda. Saan tang agpaapikto? Gapo iti panang tagtagi basit da kadata. Wan matkit di, ah. Ang amay na, makapasair mat namin no daduma ti panagsasauda. Kunamlan sanda nagtao di ti kinarikat. Bayamidan. Tinapatag. Nagbanlugan tati kan kanin tayo. Sana kas kadakwada. Ngagtataod iti sugal ti papaw nagda. Aywan, nasabat ko ni Mari Juana. Pinansin ko ngam di nakmatin kan kano. Ah? Kaslawan nakita na. Anyangin nga rod, kat namin pinsan mo ta nagbalaw ti ugali da. Manipod medyo rimang ay ti biyag da, gapo iti sugal. Ang tandaan nam dati bakit? Amin na banag, agtaod iti sugal. Kat kilata mapukaw. Nang runa, nukas kadakwada asaan ang nasaya ti ugali da. Ay na, Mari Elsa. Dandan hindi ka nailasin. Apay nga kastamatan tilangam. Nagngisit ka matan. Ha? Siguro, naggapo ka manin anak kitang danan niya. Ay, wan Mare. Anyangay nga ron. Kat day tamat lat pagtataudan ti pagbibiyag mi. Ay na, no ibaon mo mat nga tangamin ti asawam nga agsugal. Itikas na, mga bakmat. Tapnuro mga ay matan ti panagbiagyo. Itikas na, saan kayon amabilbilag iti init. Anya? O, kita man kada kami. Biglang yaman ako na ti Tagalog. Ay,
Pasensya kan, Mare, saan mi ama arami di asawak dayta. Sige, labasan kan. Napalabas ko ni Mariel sa itay. Ay na, danda ni Jack nalasin ga po iti kinangisit nan. Anya? Inaldaw mo't ngamin amapan makitang dan ijay ayan da tatakarding. Nagpadandan na nga gasawa. Nangisit dan kapo iti panakitang tangdanda. Ibagbagak ngamin kin ni Mariel sa nga ibaga na iti asawa na apadasan na mo't sugal. Ang maging didimat. Di aganos da amabilbilag iti init, iti inaldaw. Makaanos na pa ita ha? Ang aminton maumadanton. Sigurado. Adalin mo't ni pare Pedro ti agsugal. Sa di naman ang tipapanan nyo, pare. Domingo ita, pare. Inka makimisa. Kaya may sa aldaw ti panagina na. Adula amin dayta, pare. Anyang iti maipay na dayta. No ti panawon ko amapan ije simbahan, kat mapaanak langan makisugal. May mayat pay. Anya? Uy, di ka kumamit agsawi ti kasta, pare Lino. Pudno mo ti pagbaga, pare. Awan maghanap yung iti dayta kararamidan nyo. Makimisa? Oho, awan lat amok ditan. Anya? Ay nananang, tatang, nabuyak itinyos itay. Ada sumangpot a bagyo dito lugar tayo. Anya? Signal number 4 ka no? Ay na, pakadanaga mayan ako. Uray pa'y kapipigsa na bagyo ti umay dito lugar tayo. Sana basta-basta madadal ti balay tayo. Kita man? Pasi ka siminto? Husto ti ama anak ko, nga oray pa'y ti kapigsaan a bagyo ti umay, saan a madadaal day ti balay tayo? Saan akas iti sigod a masapol a bambantayan tayo dagiti agtudtud, ken dagiti itayab ti angin. Ang nanang, naskin latang agridam tayo. Gaputa di tayo amo ti mapasama. Naku na ti TV a super typhoon. Super typhoon? O super typhoon dita. Di ka matanagan ko nakmat. Natibkir ti balay tayo. Nanang, nakabutbutang, super typhoon ti sumangpat, nabuyak iti news. Wan ka nung harod anak ko. Nakabutbutang nanang, ang mga noan niya pa'y ti mapasama kada tayo dito ay. Sapay kat signal number 4 dito lugar tayo. Ay na, ti kasayaatan nga ramiden tayo. Agkararag tayo. Oray kastoy lang tanda kasasaan tayo. Kung oray kastoy lang ti balay tayo, awan imposible iti apo. Nulakit ti tagtalag tayo kankwana. Di na tayo baybayan, anak. Una nang, dayta ti aramiden tayo. Ay nalakay, kasanutay itan. Itay pa'y anagpigsa ti angin kan tudo. Ano nga pa isa? Apay ngay. Inot mo tan amarga iti arubayan tayo. Ay na, Jesus. adon ti danom anak astrak dito unag. May ko anak, ikagumaan tayo ti rumor dito eh. Ang mga no agtultuloy lata ti angin kan tudo. Kat saan tayo na makaruar? Sa tinong iti papanan tayo, nanang. Mapantayo ijay ayan da Mari Elsa. Imbag ijay ta adayuda iti karayan. Saan adumanon ti danom ijay ayanda. Alain tayon. Mabit lang Kasanon dagiti usar tayo. Ay nalakay, di mon panunutan dagiti agkakangina nga usar tayo. Tinapatag kat makapanaw tayo dito itamat laang. Nakabutbutang jay danom ti karayan. Ang mga nuan niya pa'y ti mapasama kada tayo. Nagtalinag tayo dito eh. Nanang, nabasbasa tayon. Ala, agawaan tayo ti magnaanak ko. Dandani tayon ijay ayanda ziya. Ang mga nung nakarokaro iti ayanta. Kaputapan aw lang ti bubong ti balay da. Saan mo't siguro lakay? Ala, agawaan tayo. Mare, agyaman nakgapot a pinaunag da kami dito'y balayo, ha? Ay, awan na nyaman na, Mare. Si kakit dimat. Naimbag kayo pa'y, ta saan kay ana-ano dito eh. Ngamda kami, nang rugi itayan anarga ay jay daga ay jay likod ti balay mi. Ha? Ay, kasta ka di, Mare. Ay na, kaasin ni Apo Diyos. Saan kami matanan ano dito eh. Uray kastoy laang ti balay mi. Agtudtud ang pagyamanan mi unay.
Gaputa saan kami analayos. Kan saan mo tanay tayab ti bubong mi mare. Mare, Kan may sa kabayatan tinaping sa abagyo. Nagkarkararag kami asa nga pamilya. Iso amamati akadi na kami binaybay anti Diyos. kinapudno na mare. Kas naunay tibain ko kan ka. Gapo iti saan anasayang at ngayon pakpakitak idi kan ka. Ngamita, da kayo latta tinagkamangan mi. Mababainak kan ka, mare. Pare, kinapudno na. Mababainakin ka. Ha? Amo ka pasig nga kakasakit asaw dagitim balbalikas ko iti kalabas. Angam, pinastrag da kam latta diti balayo. Awan da jay, pare. Pakawanan na ka, pare Pedro. Pagbabawiak dagiti nararamid ko kan kay di. Nang runa, ti panang tagtagibasit ko kada kayo nga agasawa. Pare, awanan da jay kunak mat. Tinapatag kat nakaamiris ka. Saan? Saan ang pudno da ito eh? Sana po na ito eh. Pare, awanan ti balay tayo. Nayanod aminan. Ay, kasano tayo itan? Nawa na pulos tinabati ka na tayo. Kasano tayo mangrugi man? Mare, Mare, awanan, pare Pedro. Awanan dagiti na ipundarmi. Inyanod amin ti danom. biyag ti tao. Mga sawa mo kanon ni Gorio akasinsin mo, James, anak kaw. Ne, kunak man no agbaken da jay nga insan minana. Mga sawa mo kanon. Asino ti asawaan na ngay. Katrabahuan na kano ija Manila. Aya, lumakayan na baro. Ng mga sawa pa ilaan. Kaisumat siguro ti tiyempo na apanangasawa. Nala daw siguro ti tiyempo na. Oh, naimbag ano makaputot pa ita jay lumakayan a baro. Mabalin pa'y. Sambutan da. Oh, awan lat amukon. Ang asino nga tamad ta asawaan na? Ha? Agraraman mo dahi jay ang mga sawa. Apay akas la nasakit tinakam mo ang mga sawan di kasinsin mo. Imbis amaragsakan ka kumata makaasawan. Ah, ay ko ha, saan mo ta? Ang biglaan mo't ngamin, ti pa nangasawa na. Di pa ilakad nga ron nangasawa, iti ka umingan na. Sinayang na ti panawan. Eh, Manong Grio, nagawit kayo magkaya man. Winisan. Ayun, ni Roda. Nobyak. Hello James, kumusta? Nasayang mo't ipag. Ipag ko na. Tadamag ko ang kalaysa kayo iti mabiit. Winisan. So, nagawin kami, ta sikasun mi ti panagkasarme. Dito yun ti pagkasaran mi. Ta adayo ti lugar da Roda. Ah, ay ko naman ang. Nasayat mo't ta nakalagip ka mo't lamang asawa. Wan matayin saan. Tadyak kaya taglaklakay abaro. Nariga tagmaymaysa. Haw, awan lat amuhon dalay. Anyat liblib-yam lakay. Dahil kasinsin ko last trip lang arudin ti panangasawa na. Bumakit pa lang ti asawa na. Ha? Katawanan na kanumat. 40 dadwa. Isumot. Bumakit mo ti kas tatawan kay. Di pala job ubing mo ti nasawa na. Apay aya apa kasi kuramday ta. Isungarod mati kayat na. Kasano na kaya makaisambot iti anak no kasta? Awan Useless ti panangasawa no kasta lang. Napintas to pa di asawaan na nga oray bumakitan na balasang. Uray pintas namin pintas. O, di mo't makaanak. Di useless. Oh. Kat, amom nga rod aya. Paliiwam no ngay may sambot dati may sa uno duwa nga anak. Awan lat amukon. Awan na dyan kasinsing ko. Saan nagpampanunot? Umadan inti panagpas ngay mo dalay. Dakala inti tiyan mo. Wan nga rod nanang.
Marigatan akpayan nga umangas no daduma, gapot kinadakkel ti tiyan ko. Kan marigatan akamag na. Ala, sana bale, tay pasgay bunton ti apokok balasang ko. At danton anak yo ni James nga anak ko. Masikog mo't gam dyan asawa man niya insan, James. Ay, wan, manong guryaw. Umuna a baby mi dayjay. Kas asawa mi mo lang amin, hindi na panatawagin. Iso nga, italangag sikog ni bakit. Ay kat mayata insan. At danton anak yaw. Una. Nodang kami, mangrugi kami pala amang bugal iti pamilya mi. Barang makaisambot kami, di oray may sawan no duan nga anak. Aha, awan lat mo kon manaw. Bumakitin di asawa. Awan ay, sana makaanak dayjayan. Ha? Hanggang, di ka madanagan. Tanusingin di pas ngayon di bakit ka. Ang punom di may isa. Ah, anya? Guryo lakay. Nukas pangarigan ta di ka maipaayan iti anak. Agbaaw ka di ti panagayat mo kanya. Sumapol ka di iti sabali ang babae ang makaipaay iti anak ken ka. Saan man atilay bagbagam bakit? Dinto agbaw ti panagayat ko ken nga. Nauray di ta madani ti anak. No saan ta maparamuran ni anak, aklunan ta. Anya nga rod ngay. Ay, sapay ko mga rod at makaanak akpay guryo. Huwag nga ron ba kayo? Kat noon na talaga, ay aklunan ta na. Saan kung mga umdas day ta, apanggapuan ti saan ta pagkinawatan? Anay ko, nagsakit una yan ti tiyan ko, James. Ipanda ko ni Diyos hospital. Uwan, bakit? Ay, agturong ka no dito eh, ti pangiluganan miking ka. Basit lang nga ano saan bakit? Maulawak. Agsip nga ti pa nagkita, James. Ay, sus, patib ka rin ti pakinakam mo dali. Pangasim, kabalam day ta, ha? James. Ala, mabit lang. Mga alak, iti pang paypay ko kung ka. James, anak ko. Ay, nangangabit sa matandang iti agina. Sapsapulan na ka ti doktor itay. Nakasaritak ti doktor nanang. Ang ngangabit ni Dali. Isma pinagpili da no sino ka no ti Salbarda. No ni Dali, wano ti anak may. Kahit, anya timbagam. Ti anak ko ti pinili. Anya. Ay na, kaasimot to'y apok. Nasapa na ulila iti ina. Uwan nga ron nanang. Hanggang awan maramidan tayo. Talaga siguro nga ijayan ti pagpatinggan ti biyag ti asawak. Kita gyam anak. Taimpayan nak pa iti anak. Sabay api musay. Hala, napigsaak pa'y mo't anak ko. Matulungan ka ang mga wawir iti apokok. Makipaglading itakiti na pagting tasawam, James. Agyam anak manong kuryo. Ay, nasapa unay ana ulila ti anak mo iti ina. Uwan manong. Hanggang saan na pala eh. Tadyak baybayan ti anak ko. Napatagunay ti anak ko kanyak. Iso pinili nga iso ti maispal. Minsan. Anak ngamin ti kapat ka na kanyak manong kuryo. No para kanyak. Napatpatag nga dayo ti anak ngam ti asawa. Iso nga ureawan asawak. Basta ada anak ko. Jane, anak. Nakagraduar kan iti sekundarya. Ag-enroll kan to iti kolehiyo. Wen tatang, Anya ti kurso nga alaan to nga anak ko. kayat ko ti agbalin a nurse tatang. Ala, ikarigatan ka pagadalan. Basta matunoy mo ti arapahap mo. Wen tatang, kat agyaman nak no pagadalan da. Una, tadyak kaya't ngagbanag kanto ang nakakaasi anak ko. Ipatpatag ka unay. James, ading ko. Napayagan ang nabalo ka. Balasitang hindi anak mo. Apay, awan ka din plano mga asawa. Mga asawa ka pa'y. Tapno, anda katulong kami tibiyag. Tsaka sa pulang ti asawa manong. Ada mo ti anak ko akabinadang ko itibiyag. Iso lang ti kapatgan itibiyag ko. Ngam kasapulang mo't ti kanuan saan. Saan itag nanayon kat adda iti putir mo ni Jane nga anak mo?
Kanayon ko nga ibagay ti anak ko, adi nak to pampanawan. Ket nagkarimot adi nang to aramiden ti kasta. Ket maysa, an mong ti asawa, no di na ka may paayan iti anak. Ha? Saan kit din insan? Asinun to nga iti mga iwan kan ka no lumakay ka. No awan anak mo. Iso ada kayo kit di iti asawa, ti kaasi. Tawan to ti mga iwan kada kayo into nagkapsot kayo. Siyak nga eh. At di anak ko, anam na ang mga iwan to kanyak. Oh. Di kamot na ipayan iti anak insan. Dahil nga rod ka eh. Awan anak yaw. Iso ti bagbagiyo ti bagbagaan nyo. Sana siya. Mangampun kay Kidya iti pagbalinan nyo nga anak yaw insan. Tasya, nakasigurado akon. Narabian ka man na nag-awid, James. Nag-overtime ka kadimanan, anak ko. Wala na nang masapul at dubyak tagagat tapno mapaadal ko ti anak ko. Nagastos ngamin ti kurso ngayon nala na. Di mo una ibusor ti bagay, anak ko. Aginana ka mat. Basit sa mo ti inanamon. Kabailak na nang gundawayak tagtrabaho ta napigsak pa eh. Kentap no mapaadal ko ti anak ko. Mala, sapay la ko mga ronda makaturpos dyan, anak mo. Nakapsutak mga minan, di kan matulungan nga trabaho. Adon ti marikrik nak itibagay. Umada din sa ti hapit ko, nanak ko. Makipagladingit kami bayaw, natayan na anti. Uwan nga rod manang rota. Bakit ngaminan? Kan nakapsutan. Wan nga rod, ngam biglaan mo ti papatay na. Nasurok ang makalawas ang nagsakit. Inlaylayo na matan. Sa bagay, mapantay amin dita bayaw. Nagasat kit din ni anti ata, nadanon na ti kasta tawon na. Uwan nga rod. Ang pulimi nga minti at idog tibiyag na ipag. Iso apat check at tumawid akmat kadananang. At idog tumot tibiyag ko. Agluto ka man. Nagsapa pang rabyan dahi tan? Pangaldawak pa ilang dahito ay manong kuryo. Kasangsangpot ko ngamin. Alay, naglalawin nga. Awan na luto. Iso kapilitan nga agluto akpay iti kanek. Awan mo't nga minan dahi di antia para luto yaw. Uwan nga ron. Baka pa ikawan matikaawan dahi dinanang. Kunak tumot nga mingin ka mga asawa ka manayin. Tapno, ada para luto kan para laba iti kawas mo. Tanga isang kaulit mo dito nga ibaga. Ulit-ulitak mo't nga ibaga manong kuryo. Anaan mo mo't ti asawa? No di na kamot maipaayan iti anak. Ah, Anak ti kapatgan iti pamilya kunak manen. amo ka pang pangagan na kinsan. Ngaburay awan anak mi itasawak. Naragsak kami lataban. No siya. Saan nga agbalin ti kasta? Sukat mo kiti di asawa ma. Mangsapol ka iti ubing. Dahil maipayan na kay ti anak. Ay san, tiyak maramid na tayo san. Patpat unay ta asawak nga uray awan anak mi. Kasi nung to nga ro, ti mga iwan kan kain ton kumapsot ka. Mawan anak mo. Awan na. Agbalin kan to anak kakaase, manong kuryo. Guryo, lakay, ingkag digusan. Tapno masapat ta amang lukat iji pwesto. Tane, Sabado ita. Sigurado nga adu taggatang itilako ta pa sa lubong. Siga ngay bakit? Nakadigos kan. Wen nasapa ka nagdigos itay. Sige nga ron. Inakagdigos ay. Tasa tamanganan, bakit? Roda bakit? Bariyam da ito eh. 50 ti bariyam. Wen lakay, adtoy. Ato ti tao bakit? Iso nga agalibtak ka. Tama nga numatakawan tamanay. Ay, huwag nga rod Ang dadag iti agala itilako adi da bayadan. Gundawayan dati kinaado ti customer. Huwag nga ron bakit? Dagiti agnamnam ay at tao. Nairigap kong ti pwesto ta bakit? Ado, tinalakwan tayo ta. Basta weekend, ado ti customer ta. Wen nga rod. Ay naimbagtad da ti pwesto a pagtataudan ti pagbiagta niya. Huwag nga ron Naibag ta nagatang tayo di dahito eh. Naragsakak, naureawan anak ta.
Mayat latta, tilinlangan ta. Gapu tagin inayata, lakay. Gawit ka, Manong Goryo? Ni James. Mapantan, ditan kasarita ti kasinsin mo. Ha? Sigurado apabainan na tamanan daytan. Baybayan ta ano niya kaya nasaon bakit? Ako mga agsaw-sao. Ay, kastalatan ti ramen yung agasawa, Manong Goryo. Manang Roda. Agkuy-kuyog kayo latan, ngem awan mat bako na nga anak yaw. Awan inspirasyon yaw, agbibiyag. Ay. Inspirasyon may titunggal may sainsaan. Kan siyempre, ti Diyos, ti kang runahan ng inspirasyon may ang bibiyag. Saan man natila pangiturturo nga iti saritaan insan? Angim sa bagay. At damat kit di tingwin nyo di balayo Isudan ati kaslanak yaw. Iso na lang, awan serbina. Ngamin, awan maitulong dagi di atingwin nyo intun bumakit kan lumakay kayawn. Di da kayo mataripato. Sana kas kanya, anak, timpang pangrunak, saan nga asawa? Pinag-aadal ko ti anak ko. Kat ita, adan trabaho na. Kat isun timang tulong kanya. Ay kat, nagasat ka, James. Tada anak mo. Ngamkit de, sanda ka nga apalan. Maklon mi no awan anak mi. Tinapatag, agbinbinadang kami nga agasawa. Tatang, sa anak akontento iti sweldok diti Pilipinas. Iso nga abroad. Anya? Dakdakkel ngamin nga adayo ti sweldo iti abroad no iti pangipakatak iti inadal ko. Ay kat makamu ka anak ko. Adakan ka dayta. No niya ti pagragsak ang mga ramidain. Nakasuporta aklat ta anak. Hello, anak. Kumusta kan ngay? Ita ka lang manan ngay mawag. Wan tatang, tani. Busy aki ti trabaho. Adwa ka na yun ti pasyente may dito ospital. Ay, kasta ka de. Kaano ka ngagbakasyon ngay? Ay, jak pa yan mo tatang. Ganwan gayam. Di kayo to kumamakmaklatin to nagawid ka. Tandan to kadwak nga agawin. Asino? Ti foreigner anobyok, tatang. Nukasta adan nobyo, anak ko. Adan, ngam saan pa nga ito ti panagawid mi? Mabayag pa'y siguro? Kan plano ming daan kasar iti nobyo. Aniya? Ne, di ba't insan mo ti malabasan da iti kalsada, lakay? Agpailin samot. Ilugan mo, lakay. Uwan bakit? Insan James! Papanam! EJ Limanong, ina ko magpa-doktor. Ngamawan mauray ko alugan. Umoy kalumugan na insan! Agpaili kami! Kastaya. Ay, sige man nga rod. Katagyam anak. Nala, mangan kalaang bayaw, di kagbabain. Da kami tagbayad iti kanan tayo dito restaurant. Agyam anak, ta ilibrida ka. Apay, anyat sakit mo aya bayaw. Agkakanat. Masadutak ko nagpa-doktor ta maulawak. Nga mo kasapulan mo't. Ay na, rumbang kumang, at kadwam arumrumwar kan magmagna, no kastang agululaw ka, bayaw. Huwag nga rod. Nga awan mo't mayaban na kadwa. Narigat nga magpaiso ti awan kadkadwa na. Sana kaskada kayo. Ano, tarik na ti may sa agbinadang kayo. Bidot nga ang timbagak iti. Pudno nga anak ko. Nga madamot iti adayo. Kan manipod na kiasawan. Manmadon nga agbakasyon. Sagpaminsan langin nga umawag. Tabi siya kanayon iti trabaho na. Insan, talaga ka din nga ijayin abroad ti pag naitanda? Uy, minsan. Tada balay tayo siya abroad. Anyat amom ngay. Amangan nalain na kang tudya anak mo dya abroad insan. Adayo mapasamak ti kasta insan. Istrikto ti asawa na. Di na kayat nga adda sa balya ka balita. Huwag mo katulong kat di na kayat. Anya? Isu nga ay ayak ti bagik. Agmay-may sa akon. Nagrigat ti awan kat kadwa na. Ala insan, no na may tulong may. Ibagam lang.
Agkakaruba tayo lang, mate. Umay ka lang tayo dyan balay, no kaya't mo tiyada kasarsarita na. Un manong, talaga kas ta teramidak. Makikaarubar lata na, tapno dalat ta makasarsaritak. Sorry no impalpalastog ko idi ti kadat anak ko. Inuy-uyaw kay idi, ngawan anak yaw. Ala, di ka nagsangit, bayaw. Napalabasan day ta. Mababay nak ngamin. Gapo ka na gijay ngayon bagbagak. San gayam nga itag nanayaw. Baka din natin anak mo. Panawan ng tulat na tinadakil na. Ta siyempre, mangbukol mo't itibukod na pamilya. Malain san, di mo na ayin ti bagay. Agda kami akadwam. No kaya't mo, umay ka nagnag, di balay me. Ay, sana nakababain. Ano saklatan ti agmay-may sa manong guryaw. Biyag, di tao. Ha? Anya day ta nagdakkel abag abinaklayo, tatang? Malabaan anak ko. Tay awat ko ang malabaan day toy. Aglisi ka. Ha? Nagadumot din. Marigatan kayo tatang. Mayat kid di ano ado. Tad ado ti tangdan ko. No ado mo ti awat ko ang malabaan anak ko. Tatang, Oh, mapan kayo ni pagadalan. Aldawin. Maladaw kayon. wan, inuray da kayo laasim mangpet, tagpakada kamin. Ala, mapan kayo nga rodan, Rosie. Ayabam ni ading mo. Wan, tatang. Agyaman ak Diyos ko. Tado ti awat ko alabaak kita. Kastoy ko maakanayon. Tapno kanayon mo't adakkel ti tangdan ko nga aglaba. Hoy! Gardaw! Ha? Ne, da kayo mo't gayam, tatamaton. Nagato mo talablaba amon. Apay, trabaho ay at ilalaki ti kasta, gardo. Babae lang taglaba. Tata. Bakla kaya. Kanwan gayam. Anya ngay, nakapanunot kan. Gatanga kon, tesular kan balay mo. Saan ko nga ilako, tata? Anya. Ay sos. Kasapulam ti kwarta, baro. Madamdama, agadalay ni ti kalay dagiti anak mo. Awan pag naidan min no ilakok to solar kan balay mi, tata. Ay sos, agawid kayo di probinsya. Tag-business kayo ti baboy no iso. Nembagi di probinsya, tado ti libre jay. Sana kas dito'y syudad, amagatang amin. Basta jak ilako, tata. Patsik asaan na kami abaybay anti Diyos, tata. Basta agtulnog tayo kinkwana. Ipain na dagiti kasapulan tayo. Ha, dahi takot ti jak kayat ken ka. Takasabaan nak manin ako nak. Panawan ka man lagay. Ngamnay, gardaw. Agpanunot ka lata. Ilakom kay den ti balay ken solar mo. Tanangina pa'y ti daga ita. Ay sos, nulumakanto ti daga. Di monton malako ti solar mo. Uray padawat mo. Ti danton pagananaw. Tanagalas ti balay mo anay patakdar dita solar mo. Darasam ti magna ading, tapno matulungan tapay ni tatang nga aglaba. Malamutan manang. Hampay nga tangan alpas ni tatang nga naglaba. Ado jay labaan na ading. Saan pa'y siguro analpas day jay? Naggagat nga aglaba ni tatang niya manang. Wen naimbaglakit din ta nagagat tinagbalin nga amata. Nasingpet pa'y. Ngum, maasyanak ka ni tatang. Nuwapay gamin ang natayan ni nanang. Ala, saan tan apanunutan ni nanang? Tapno saan tamanan nga agsangit, ading? Darasan takit diti magna. Tapno makaawit tan. Kat matulungan tapay ni tatang nga aglaba. Panet ko nanaya, lakay. Di nangarod kaya ti Jaski agar daw. Tulungan nakman ang mga iayo kinkwana bakay. Ay sos, numagatang tati solar kinbalay na. Ay, nakatsambata. Naitid na itinalaka, lakay. Ited na.
Awan am muna dayay. Rupat kwarta dayay. Tanarigat ti panagbiagda. Pakitaam lang iti sumagmamano a kwarta akad. Awatin nan. Ang ko namit, adi na kayat nga ilako, lakay. Uwin nga raw. Agalalapay la ti panunot ti Jaskay. Ngam, may ayok tumot la dayay. Imposible ayak maalokoy dayay. Ay, no ilako na kadata day dya solar na. Ay, agi patakder tayo tinegosyo tayo jay. Iso nga ron ako nak, at tulungan nak ang mga ayok ko na. Sige lakay, napintas nga min ti lokasyon ti solar na. Taigi na mismo ti kalsada. Maya tapag bisnisan, lakay. Uwin nga raw. Dayta matipan panunutek, bakay. Basit lang ay ayo. Patsyak ang maalokoy kung tumot lang ni Gardaw ang mangilako iti solar kin balay na. Gardo, alaam da ito'y. Ha? Ala, intedyo mo tindag iti karga ti refyo, madam. Wen, tagawid kami nga ni Jay probinsya. Alaam mo ta na yung baglasidan niyo kadag iti anak mo. Ay na, agyaman ak nga rod madam. Awanan yaman na. Kanalaam tumutandag itay nakasako aban badoy Jay sila da. Usaran niyo nga agama. Napintas pa'y dagi dya akawas. Ha? Ay, ala, agyaman ak unay madam. Adtoy titangdan mo ang naglaba, nagluto ka nagplansa, Gardo. Ha? Ala, apay anagado, madam. Di ka nagdamag. Awatom latantan Nagadumot ti patrabaho kan ka. Diyak mo't pampabayadan na Basta awatom mo. Tip mo kanyak dayta, Gardo. Agyaman ak unay, madam. Nakasingsingpit kayo unay. Tatang, agsardengak pa'y lang ag-eskwela. Tatulungan kayo ang makilabada. Saan anak ko? Agadal ka. Tay karigatan kayo apagadalin iti kabsat mo. Nangina ti mabayadan iti kolehiyo, tatang. Nilatan ading ko ti pagtuluyan nyo. Tapno matulungan kayo nga agtrabaho. Saan? Basta agtuloy ka, anak ko. Ado ti remedyo. No kasapulan nga umutang tapno mapagadal kayo laeng nga agkabsat. Aramida. Banana kyo! Turon! Banana kyo! Banana kyaw! Gumatangak man! Ha? Ay, agyamanak. Adagos binamanok. Sapay ko mata maipaibos ko adagos tilakok. Tapno malabaak pa'y ti awat ko alabada. Amom, Gardo. Magustuak man ti panaglablabam. Iso asika kanayon ti ayabak. Nalinis ti lablabam. Talagang amin na may katamin amurang dagiti labada. Agyamanak no magustuhan nyo ti trabaho, madam. At dapay katati mo babae nga aglaba, Gardo. Nairwamak ngamin iti kasta trabaho, madam. Tamanipod ubingak. Siya akong ti paralaba iti balay mi. Tasyakit nga rod ti inauna. Kinpasig kami alalaki nga agkakabsat. Isumot lagayam Okay nga rod, agan anus ka, Gardo. Anusan da kami nga ilablabaan. Tanabuslon iti kawas dagiti kabalay ko. Sukat da sukat. When madam, awan problema iti dayta. Gardo, nakabayad dun dyan mo iti matrikula na. Saan pa'y, Nana Susana? Apay ka day? No kaya mo, pautangan kay ti pagbayad da. Di kagdanag ta, saan ko paporsyentuan. Ha? Kwa? Alaan, mabayin ka man na nakunak. Adtoy, dayta. Awata mo tapno, di ka nagutang iti sa balay. Saanin, Nana? Tayin inutok abayadan ti matrikula ti anak ko. Alaki din! Di ka kadagbabain. Kasla kasab sa bali. Agkakalugaran tayo, agkakaroba tayo. Agyaman ak nga rod, Nana Susana. Sige, umay kan tumanan pautangan Gardaw. Ammo ka mabayin ka mang ibagay ti kwarta. Isa siya kung tagdisnodo amang pautang kang ka. Manungay tinted mo, bakay? 30 mil, lakay. Wain, mayat. Inton sumarunaw. Idakdakkel mo, ti pautang mo. Wen, ammo kong tararamidak. Nakaplano amin nun.
Pautangak iti dakkel daytay marigata namang bayad tapno mapilita namang ilako iti balay ken solar na. Agpada ta iti pampanunutain bakay. Bareng magunod ta, tikalkalikaguman ta. Kuyugan nak iti plaza anak ko. Inta mangupin iti bank account ko. Ha? Bank account? Apay, adda ka di urnong yu? Wano kwartayo? Kat pasigmat nga utang ti pagbibiyag tayo, saan ka di? Basta mangupin ta iti bank account ko, anak ko. Taka sa pulak, isuro na. Tamumit ajak ammo ti aramidak no maipapan iti kakasta abanag. Kuyugan nak, anak ko. O sige, tatang. Balot! Balot! Gardo, balot man. Wen, tata maton. Umayan. Manuti alain nyo balot, tata. May salaang, tay sulat ka ba ilak akanay? Mapaya parparigatan pa ilati bagim nga kay kayaw. Kit adda lang aroden ti kwarta. Pinautangan na ka lang aroden di asawak ti gastusin nyo. Di ka nagtrabaho. Tadumit kwarta mo. Sana, tata. Masapol nga agtrabaho aklata. Ay na, saanin, Gardo? Agi na nakakit din. Kakaiso na nga dagpautang kin ka. Iso ano pautangan na ka man ng ti asawa. Awatem lata. Aduuna yung ti utang ko kada kayo. Nana Susana. Ay na, mabain ka manan ako na. Amok no kasano tirigat tiyag pa dali ti kulehiyo. Iso nga alam da ito. Dito alam. Nana Susana. Alan! Nawata mo. Konfirma mo da ito ya. Pasensya ka na nga masapol nga da pag pinirmaan ta pinautangan ka tapno awan to tiyag bali na parikot no bilang laan. Uray saan ko man, Nana. Sapay nagdakkel lagi ti papautang yo. Ay na, di ka kadyag babain. Kaya't da ka tulungan. Iso papautangan da ka. Anya ngay, medyo nabayag mabasitan ti utang mo kanyak. Umayak ag singiran na niya. Ha? Kinuyog kon ti asawak. Tapno adda ngagsaksi. No makabayad ka, wenno saan. Kuha. Kasapulak nga minan ti kwarta. Iso asingiran kan. Nana Susana. Gamnawan kwarta mapagbayad mo. Ang damot to'y balay mo. Wen gardaw, kasapulak ka talaga. Iso apasensya ka na. Saan ko mangagsaksakit tinakam mo? No, puwersaan da kan ngagbayad. No awan kwarta, mabalin mo tato'y balay kan solar mo ti pagbayad mo. Kuha. Saan, Nana Susana? Jak ibayad to'y solar kun balay mi. Tawan pag naidan mi no ilako min da ito'y. Ket, anyat pagbayad yung arod ngay. Di kay agdanag, Nana Susana. Tabayadak ti utang ko. Nga awan surok kin kurang na. No kasta, imbang kuyo ti imbautang da akwarta, tatang. Wen anak ko. Mamaysaan dak ti kunada. Ngam saan nakapaatiw kadakwada. Nuwais da. Nawawaisak pa'y anak ko. Kablaawan da ka, Rosie, anak ko. Nakagraduar ka mutlangan. Agyaman tatang. Kat isagot ko kada kayo ti balikik. Agyaman unay iti ado nga anos kan sakripisyo yo. Ay na, nakaragragsakak anak ko. Nakalpas ka mutlangan ti panagadal mo. Wan tatang. Saan ko amaragpat ti arapaap ko no awan kayo? Agyaman unay. Ikarik, apaman na makasapulak iti trabahok. Saan kayon to napagtrabahuan? Katsak tumot ng timang tulong iti kabsat ko. Tapno makalpas mo't iti panagadal na. Lakay! Awanan di kwartak! Ha? Apay! Napukaw mo? Naragrag mo wano niya? Manuti napukaw mo? Kung nagtumot kin ka kita ti walit mo. Dosay kamot ngamin no daduma. Di kwarta nga yung bayad ni Gardaw. Inyinbis ko ngam na scam. Anya? Kung naknoimbang ka. Sa nga road, takunada mo ta dumakkel ti kwartak na ipangkoy jay. Ngamin taray damutan. Ay nawa, nandi ka kay suna kwarta talakay. Anya? Naimbag kayo, pay Gardaw.
Pumintasin ti balayo. Imasinso kayo. Dagiti anak ko ti mangpatpatarimaan iti balay mi. Nana Susana. Ay, naimbag ka pa ay. Profesyonalan dagiti duwang anak mo. Nakapapal ka. At dalataasin ni Apo Diyos, Nana Susana. Iso tinang tulong kada kami. Bambantayan ngamin ni Apo, dagiti natulnog nga anak na. No nasingpet, napakumbaba. Kano saan kang agsasaor iti pada matao. Kano tagtagibas itanda ka ti pada matao. Agtalinaid kalataan na sayaat. Tani Apo Diyos ti mang tarabay kin ka. Naayat unay ti Diyos, Nana Susana. Ta saan da kami abinaybayan nga aga-ama. Wen nga rod. Makitan ti panagasinso ti Biagyo. Nakasingsingpet kayo ngamin nga aga-ama. Ket alaag da tagundaway nga daw iti pamakawan, barok. No andaman saan mo nagustuhan nga aramid mi iti asawa, pakawanan da kami. Si kalakuman ti makamo amang pumpon no iti nagkurkurangan mi ken ka. Wen Nana, agiin na yat. Kaya nagpipinakawan tayo. Tapno maragsakan ti Apo kada tayo. Nana. Biyag ti tao. Mamati ka kumakanyag, Jaira. Nabayag nga awan kaming kanilala. Di mo't inkasar mo ni Lala, Alex. Wen. Ang nagsina kami matlang kalpasan ti may sa atawan na panagdan nami. Kwa ngamin, Alex. Diyak kaya't nagbali na kabit. Sa maysa, relihiyoso ti pamilya ang nagtaunak. Sigurado alap tanda, numaamuan dati may papankan ka. Di kagtanag. Taas asikasul kong ti annulment mi kanilala. Iti mabit, ket patganan ti korte ti petisyon ko. Nung orayan talaangan ti pan nakawaswas ti kanlay sayo. Sa tanto aramidan ti kay kayata. Hindi na kaday ayatan? Nabambanog ako na mangilimlimod iti maipapan ka data. Agdan nata kumamata na. Kwa. Kasla na sa paunay ti planom apanagden nata. Alan patganak mat kuman. Bayam apanunutak pa'y dayt abanag, Alex. Diyak kayat nga danto pagbabawyak iti udi na. Tsaka mo tiaramidak. Ay ayatak ni Alex. Ngamjak kayat aguraan nak ti pamilya. Numaaman dati may papankan kwa na. Jaira, siyak dito eh. Apingin may ni Alex dito'y tagos ko. Mabit lang! Oh, apingin may ka dito'y tagos ko. Di mat imbagakan ka. Asaan ka pa'y amabalin nga umay dito'y. Ang mga numasangpatan na ka ni ading ko. Di nasaysaya at. Tababayan iti day ta. Maamamok ti pamilyam. Alex, amom ti makagapo. No apay nga awan turad ko amang yamamukan ka iti pamilya. No saan ka akasado, awan parikot. Nabayag kami mo na nagsina ka ni Lala. Nabayagan nga awan komunikasyon mi. Apay, aginggat ka ano nga aguraya kaya. Alex. Panagriknak. Rason mo lang ti maipapan ka ni Lala. No apay adinak kayat ayam-am mo iti pamilyam. Ken kadagiti gagayim mo. Pangaasim ko, Mamat Alex. Sustentuam ti anak ta. Apay ngay may ka ditoy. Sana yan nagsaritaan tan adi mo mabalintim umay ditoy ayan ko. Nalawag kanyak day ta, Alex. Iso na lang, tamanon abulan na saan ka nagsustento. Agduan abulan na jak simsimmer kiti trabaho, gapoy ti kasasaan ti salunat ko. Unay ka ten Lala. Amangan numakita na ka ni Jaira. Diyak kayat asina anak ni Jaira. Gapulaangkan ka. Jaira? Sino ni Jaira? Awan bibiyang mo ditan. Ang 25,000. Umanay mo't siguro daytan iti 3 bulan. 3 a bulan? Ada reklamo? Manumot ay ati magastos ti may salang atawon ng ubing. Alex. Ala, pumanaw kan. Ang mga numasangputan na katinobya.
Pasensya kay lakuman tatang. Awan plano ka mang tud iti parikot kada kayo. Ngam, talaga kami nakasapulak ti tulong ti anak yu ita. Ay na, balasan ko. Maawatan ka. Kain, ay na, masya na kunakan ka. Ala, bayam ta ka, saritak ti asawa, minton agawin. Ay, agyaman nak tatang. Inikan nak matiti 5,000. Saan nga umdas? Ado ti kasapulan ti anak ko. Tako na naapang talo abulan day ti akwarta. Ay, jak mo awatan mo apay nagbaliw ti asawa, balasan ko. Uray ko mano nagsina kayo, kaya di na kumamit pagtalikod ti obligasyon na ti anak kayo. Ay, mabit lang. Adala kita sila, Juan. Ah, sige tatang. Ay, jak ko maamasidag iti katugangak. Ngam kasapula ka talaga ti tulong na. Barang maalukoy na ni Alex. Kat naynayunan na ba si ti sustento na parang tanak na. Atoy, alam na itoy. Basit lang tayo agatad. Ngam isupay abus-busan nyo iti anak mo. Kabayatan ti panagpaimbag mo. Ala, saan kayo mat nga obligan? Obligasyon ko ti tumulong balasan ko. Ta apukok ti agkasapulan. So, di nakparitan at tumulong, Agyaman na tatang. Di nagsangit balasan ko. Nakarkaro ang makaungat ti asawam. Gapo iti asikan ka, numamuan na dahi kayo ngay naramid ko. Awan mo't siguro ti makunam, itatapin at gaktikid daw mo, Alex. Talagang awan umasping itiragsa ka marikrik na ka. Gapo tay manugot ka ni tinabayagan akit dawag. Basta ti karim sa anak to ang maiskandalo iti panakidannakan ka. Pangaasim. Di ka di madanagan. Awan apulos ti agbalin na parikot tanto. Puro ragsak lang ti mariknam iti sitong ko. Sapay ko Alex. Alex, nabayagan dahi di na udi panagawid mo dito'y balay. Amoy matatang, may sa oras anasurok ti biyahe iti trabaho. Makabannog ti agbiyahe nga umay ditoy. Sa bagay huwag gayam. Naggapo dito'y nilalay di na panalawas. Anya? Apay nga may paila ditoy. Kat inikak mo't iti kwarta iti napan iti anti trabaho. Kasano, kit 5,000 lang kanong matinted mo. Ayan anay da iti talulubulan. Kurang da ita, Alex. Kwintaem, dagiti magasgastos mo. Lumanay, da ita 5,000 iti makabulan. Kahit nayunan na, tagpada kami mo't anaganak iti ubing. Apay, siyak lang, timaubli ka. Gaputa si ti lalaki. Ken may masakit di asawam. Tatang, namin anon nga imbaga kada kayo, asaan ko nga asawa ni Lala. Wan. Saan nga umdas, tiinted mo 5,000 ng runa. Kahit pang 3 bulan, anak ko. Mahal, nasurok at 3 bulan kun ang makipagnanait kan ka. Abay ngay, adi mo kaya't atumulong ak iti abang kan gastos dito'y dagusta. Dimit na kunakan ka, edi asyak ti makamo. Agragsak la ti aramidom iti sibay ko. Di mo pa kadanagan ti gastos. Siyak ti makamo. Ay na, nagswerte ak at talaga kan ka, Alex. Awan na. Ay, wan kaya. Kasano nga jay sing-singasing ko kan ka? Ising-singasing nga. Di ko mapanagsikog mo Kaya't ko ang maadaan tan iti anak. Anya, mangrabraba ka ka di, Alex. Amumat asaan pa'y amabalin. Ha? Sigurado abiro kang dagiti naganak ko ti kasar, iti kanito ang maamonda masikugak. Amumatan, saan mo pa imat ama ipaayda ita? Saan ka di? Sabagay. Adayo mo nagiti dadakal mo dito, sana ya. Tilang kabsat mo ti umumay sagpaminsan. Kan may sa doon nabailan na nga inlimod iti naganak yo ti maipapan iti panagdanatan. Sigurado, mailimod naman no bilang agsikog ka. Alex. Di ka kadiagdanag. Umadanin ti panakaanal ti kasarmi ka nilala. Iti sana mabayag. May kalay sa kanton. Ay, ayatan ka lang amin kat.
Ay, ayatan ka, mat. Isungarot agayat ko amadan, tan iti anak. Tapno adda pang tenglakan ka. Kabayatan iti panangururay ta. Amaligal ti panagdan nata. Oh, apay akayat nak ama kasarita, Lala. May papan kada kayo iti asawak. Ex ko nam, Lala. Ex. Ay, pasensya kan kabsat. Saan ka, kapsat? Kan apay aya adagulit kalaunay ama kisinara kanya. Kastoy ngamin. Ngamin, saan nga agsusustento ni Alex iti anak mi? Napanunot ko asikat ti kasaritak. Amangan ko nak numatulungan nak. Pangaasim, kumbinsim ko ma. Ay na, awan bibiyang ko iti day taba naglala. Kan may sa, nabayag anagsina kayon sakbay asim mang bayak iti biyag ni Alex, iso adi nakriribukan. Awan madiapinsar ko kan ka, Jaira. Agpada ta a babae. Iso amang namnama ka maawatan nak. Ulitak manan Lala. Awan bibiyang ko kan ka kan iti anak mo. No adda ka sa pulam, idiretsom kin ni Alex. Kan may sa, elementarya pa'y laang ti anak mo, saan aya? Una yan, nagdakkel ti magastos na. Dagulit kalaunay iti sustento. Ha? Oh, apay amulagatan na. Lumaban ka, ha? Wen, saan kami pa'y aligal kin ni Alex? Ngam iti kanito ang mapasamak data. Sorry ka lang. Tauray piso, kat awanton apulos mabingay mo manipod kan kwa na. Nasakit dagiti imbagbaga ni Jaira kanyak. Kunak numaawatan nak, ngam saan mo't gayam. Natangtangsit pa'y gayam nga agsaungam ni Alex. Agpadada iti ugali. Angam sana bale. Kabalak ngay sakad ti anak ko. Manipod ita. Diyak ko nagdawat iti tulong manipod iti asawak. Agpay sumutkit diti na ibaga ni Jaira. Elementarya pa'y lahang ti anak ko. Adu pa'y ti panawan ko nga agsagana para iti panagkolehiyo na. Ikamang kulatan iti Diyos ti amin. Nagpintas ka lang una Hana. Nakainom ka laang, Alex. Kastamot dagiti lalaki no nakainom. Saan aya? Nabintas amin, di pa nakita da. Ay, saan man? Budno ti bagbagak. Napintas ka. Napayagan na iti marikrik na paragan ka. Mabaynak lamang ipudno. Talaga? Well, inuray ko lang di kanito masolo ka. Tapno, maipudno tinapayagan nga ilimlimon ka. Rignak paragan ka. Ngam, di mat adasawam? Napayagan na nagsina kami. Tisigod nga asawa. Umadanin di pa nakawaswas di kasarmi. Talaga, Alex? Ko na nga Hana. Mamati ka ka di. Eh, mapantay ti dagos ko. Kahit mo. Tiyak kayat. Mas komportable ak iti dagos ko, Alex. Talaga. Ipanagay ti dagos mo. Nukas na rumor na nga din. Anyak orasan. Ngamawan pa'y ni Alex. Sapay di na sungsungbatan dagiti awag ko. Ay, makapada nagtikas ko eh. Ha? Ang mga no ni Alex, Daytan. Pasensya ka na. Nagawis kami ti boss ko kahit nagbar kami. So, naladawa ka nagawid. Kastaya. Uray kumamot ano inyawag mo. Tapno sa anak nagdandanag. Ay, pasensya ka mahal. Sana na maulit. Sige, umunod ka nga rudan, tag-shower ka. Saanin ang mauawatan taangot mo. Wan. Sumra ka kon. Good morning, Alex. Good morning to, Hana. Sorry tapi nanawan ka ajak nagpakada. Narnagan ka pa yung ngamin ititurog, hindi pimanawa. Okay laang, Alex. Maawatak. Okay, kaano ka nga umakar iti dagos ko? Ha? Oh, apay.
Nakiktot ka. Apay, di mo kayat? Kuha ngamin, jay... Kuha, sana kasta. Nakiktutak lang takas la, nagpartak mo ti pa nagdesisyon mo. Kayat kan ama kadan na Alex. Iso nga agpanunot kan sakbay nga agbaliw ti desisyon ko. Ha? Sige, mapanakon iti opisinak Alex. See you later. Agidan tang aglunch ha. Kasladyak mamati Nagpartakan ti pa nagdesisyon ni Hana. Kalpasan iti may sarabi ilang apa nagkadwami. Talaga nga agayat unay kanyak ni Hana. Apay nga itaka lang, Alex. Masansanan ti panagawid mo iti parbangon. Ada nga min team building mi. Ket ije venue kamin anaturog. Sa anak anayanak idi kalman, Alex. Iso adinak ulawan. Ha? Iti kanito amaamak aluklok na. Di mo ammo ti kabailak ng aramidan. Agtal na ka man, mit. Awan pa'y lati na panagnagam. Kastan ti panagsasaong. Sumumbat ka pa ilang. Ulitak timbagak, Alex. Iti kanito amaamuak nga damilagro nga aramidan. Pagbabawyam ti panakam-ammom kanya. Nadagsan ti pangta ni Jaira kanyang itagsaba. Aging kita. Kas lamang manghag ko pa'y lang timbagbagana. Psst! Psst! Hana! Apay apinanawan nakmanan itay parbangon. 2 times a week kala nga agaw-awid iti dagos ko. Panaw-panawan nakpay lang. Adakad ilimlimad mo kanyak. Ako, awan! Naibagak matan kan ka ti makagaposan na yan. Diyak namin mapanawan ti amak. Gaputa, di nakabailan ti agmamaysa. Ay, sa bagay. Narigat at talaga ti sitwasyon tanya. Anya nga tanga agpayso no siya kung ti umay ti dagos mo. Maumuma ak ngaminan iti set up ta. Ako, Hana. Saan pa nga ita? Apay, didak kayat nga yamam mo iti amam, Alex? Sana kasta. Iso na lang ta, mababay na kan ka. Sigurado, saan ka komportable no kabalay mo ti amak masakit? Sige man laangan. Agano sak iti agdama a set up ta. Masimpan tumot lang ti amin, inton umimbagan ti amam, Alex. Wan, di kagdanag, mapasamak to day ta. Sige nga, Rudan. Mapanakon iti opisinak. Ngam baka mabalinmat nga itreatnak iti dinner after work. Sakbay nga agawid ta iti dagos ko. Okay, awan ti parikot iti day ta. Rumor ta, inton malpas ti trabaho. Lunes ina. Katkas ka daw yan. Sigurado aparbangon tumanen no agawid ni Alex. Diyak maguston ti madmadlaw kan marikrignak. Dakkel ti atap ko nga da sa baling aramidan. Dito'y aglingudak itiruar ti opisina da. Ket apaman arumwara. Surutek no sa dino man ti papanan na. Agsagana ka, Alex. Siguraduam laang asaan ka amatiluan ita. Dayjayan ni Alex. Rumor iti main exit. Kat adda kadwa ng babae. Saan da nga ka-holding hands? Ngam sa bali ti matlaw ko. Dayjay. Agdiretsudan iti parking lot. Surotak ina. Awaga kon ti driver ti taxi a kinatulag ko. Surotan mi da Alex kan ti kadwa na babae. Diyak kabailan ti mabuy-buyak. Nag-sweet ni Alex iti babae a kadwa na. Nagsakit ti barokong ko. Ti awanan bain a lalaki. Na itulad na kaliputan kalpasan ti amin. Paiman. Manglilipot kayo! Jara! Anya ti kayat asawan day to'y Alex? Asino manan day ta? Kabit mo? Asino ka? Hoy! Padak akabit. Agpada ta akabit day ta ang lalaki.
Agpada ta pinagay ayaman tawanan bain. Adda anak ken asawa day ta lalaki. Agpada ta nga awan karbangan na ken kuana. Gaputaging gaita. Ket saan pa'y anawaswas ti kalaysada. Ha! Sigurado nga isumat timbaga na ken ka. Inkarina, anakapilan ti annulment da. Ngam kinapudno na, saan pa'y? Anya? Awanan ka itibain? Pudno ti kunana, Alex. Ti babaero ket babaeron tulat na. Nga aging gat ingana. Aging gat matay ka. Babaero kan tulat na. Inalilaw nak, Alex! Hana, mabitang! Impampanakal ka. Kinalubak ti kinataom iti pamilyak. Kenagan ano sak anagururay ang matungpal dagiti karim. Ngam awan ba't gayam? Talagang awan pa nagbaliw ti kaskan ka lalaki. Agyamanak ta saan pa'y anala daw ti amin. Agyamanak ta itang pa'y laang kat natiliwan ka. Tadyak to kat maipada iti asawam ang nakakaasi. Amang kamat-kamat kan ka para iti sustento ti anak mo abinaybayam. Mangan ka, Alex. Tapno makatumar ka na iti agas, mau. Inyag kunti ka nem dito silid, mau. Agyaman tatang. Pasensya kayon. Imbis asyak ti mga sikaso ka na kayo. Saan mo tayo? Sino pa'y kumati mga sikaso kan no saan asyak? Pinanawan na kamatayin nagiti talaw nga asawam. Talaw ko nakatapod numat. Talaw tinagbalin na karelasyon mo. Awam mo nabati oray maysa. Pinanawan na kamatayin. Ket ita, kada nadagsen na sakit mo. Agag-agas ka pa yan, anak ka. Uwan tatang. Pasensya kayon. Sana ko na makatrabaho. Nalabit adusak na ito yan. Kapay tidakas nga ramin ko iti kalabas. Nagbababawi ako. Ngamdya akong may sublit na palabas. Nakarbengan ti tunggal tao nga agbalbaliw anak ka. Uray kasta ti kasasaan mo. Agkid daw ka iti pamakawan kadag iti nagbasbasulam. Agkid daw ka iti pamakawan ti Diyos. Uwan tatang. Ket sabay ko mataging bagak pa'y. Tapno masunitak kadag iti nagbasulak.